Kashmir ki Palgam da thoki ba terror attack tu gi matung makhata boina tongan ba government of India na haidi makoina lakhot ba thodang kya ma lakhot kre maduda even Manipur da bo habdi Bangladeshi madi Pakistani leibra haba khandok pagi khoi step se haukrabani khoi Manipur police na masigi matangda mu sida khoi paw ma mu sida yawi se India na Pakistan ki mathakta landarabadi Bangladesh na North East India ki state taret mak laukshan gadabani hai kre haidana khoi pauji khoi marui headline amasung yauri Zamasida Hauzik Yam Akanba Kugi Tongan ba Kugi Kanoni Makoina Tawada Tawroida Ishingi Madame to Yauri Koza Masida Bangladeshi Emadi Pakistani Yaura than Manipur Masigi Tigat Kugi Haukare Masigi terror attacks Maram or Kanda the Bangladesh Hai Masigi Kanusidum Chata the Lay Yumtangnaba India Kogi Bangladesh ka yumthangnaba kogi North East ki state tarik se Bangladesh na laukshan gani haba threat magne boza sisu masina su kari impact lak pa yabagi keno se oza kamai ta usi na tam se dadi masi adum kanone oirak bi historical process amada adum asumba jing adum thorka da poni ko ade magi reality oirak pa mayam sing adudi tawri thabu to gi action and reaction gi makha ju poli ko magi kana capacity magi kana potential mayam yim phamoi ko aseng bai di ka sai gi masi geopolitics saibudo adugi yam chau ba sarup amani ko aduna masidi da koina yamna su nei na ba hokre aduga mapungoina ko gi say unipolar bipolar lerambadagi Russia USA dagi unipolar laktana Americana paidana sum laksalakko then hojina emerging power da China thoksilakpa ko China gi amna fast kana growing kana laksalakpa atopana kalamna Japan gi kari gi mai kana am yaksalakpa involvement yaksalakpa mayam leidana aduna sigi geopolitical noiba approach mayam ji historical process dum thoga lakpani ko ado hojikti Southeast Asia gi sahi amana China gi aggression achoba laksalap India itself su magi 1991 sadi liberalization na sangsala kana magi to anami ngamada tawra mazu ato power amani gaina emerging nation amani gaina tholapa ko tuna Modi gi matam sida leba country me am chatana international relations me am semkolaga masi semkola ibane ko youth da focus pi da ko tana magi to an strategies me am local ibane sigi matang sigi saru ama oinani hojik la iba international politics ta even akoi sidi da America gi interest lai da nak Christian sak me am Christian state am sema kanda American presence adu yam distinctly lai hala kanda China thingna ba khona ba mayam gi akoi la ini ko Indian Ocean Basin na ba khona ra ibni China Basin khona kaladan project ki process lak lai sigi wari mayam lak ba posak ni then sai gi kanogi kanosu lakshla ko matamda ngasai India dagi mari pharamba Bangladesh mari phalakta prime minister Hasina sona sela ijini ko adagi samai tagna Bangladesh India mari phalakta Pakistan ga samai tagna Pakistan masam kiju ngasai Kashmir do ma kiju right lai jaba magi article 370 ga laidana magi history ken kano ma masai constitution laidana laksa ba khosa ba ko mani UN plebiscite taw miyang ya kano bepu ga na lakhi ba ki ko yunagar ki kari ki tawgi ba maina sikim ki kari ki tamai yang ye wari pa low har ga su long ni da ba ngasai ki sai nga yen na ba dum lak pa leiba ama wer ki ba ko aduna bo POK adagi Pakistan Occupy Party ada IO kalau IO ki na lai ba ka sai gi leidana Indian Occupy Territory adagi kana Pakistan adai China da Ladakh lakhi ba chayen na ba sayen nga yen na ba gi history ma da lai jabada adum le ko pola mani aduna kana ngai gi self determination gi movement am sangjal pagi adu thengna bada ma mai area da angam tana bada ko mateng pangora ga India China gi yang long kana si prolonged rivalry sa bata ne la ga ki mukna ga lakpani asigi history ji masidi na kana kan lebak sing tongna kari ko tongna ga mai history semna pagi part amani hojik lai se aduna ni
masai Pakistan and Bangladesh in alliance lakshala kanda asana kanda India Pakistan gi putu mungna ba matam da asana kanda Bangladesh na si Pakistan phoda la kanda north east la sobo impact kadagi leidana kadagi bottleneck ki kanada kai Siliguri corridor sai ki kanama lakani ga tongari ba leidana si adum kanani masih ngerangi buana teko, impact ama lakani, anak adum lain dari bani. If realities, thabo pun thoga di segi pose adum cuma kani, adu buhoi now sakol bani na kara diplomacy ni si yang wang na bani hujikti, adu na direct kusukulai ki lamnom na di sengyan bi muta, diplomatically la akan da adum negotiate orang kan mai mai ba. Mungna ba hai batare anu malhan ba ni pangan itu khara uthong na kan da tum khara laidra na ai khali ko mamni India HFC masana su ya power di leire adu taraga su adum magi alliance me am la kan da Pakistan du am line het ngam ni ai su ya de ko ni Pakistan su eta India da lanta ba si adum to thokti but among me gi for against me am la idana hujum hainari dana even nahangi pahalgam gi case da USS and the USA put India that them pulliga and hide the go. Sagi genocide ki poto butu nida yadisi. Like a cookie can ziri the cookie naga toraga ngang be canoa ngang yamola being ngang high like a cut the halising tada can genocide deliver. Sibum say a city maling you in the ladybird markana new wishing namasi condemned to we have nida genocide city. Adu perspective than in the Pahangam that hoki badu. Masai yang bisa miamda pada ki wargi touristing da atam na magi ko kombatan masen ko contracting party masen fight tong betul nataba bisa miam civilian population da attack tor opacity aku isu dum condemn to widana sini aduna sigi part masih koi yeng basangi ko ya lema aduna is a part of geopolitical strategy ni koi masih kanone adum khulai Taudana launch naraga dia sumba masigi hari position ngam lakani but diplomacy rom da sangjal akanda masida henna kogi adminrakini hena khali ko maram di mission apikpa akano even Israel ngi UK ngi dagi kano gi Russia Ukraine ko Israel Palestine gi war loiben na idana nakan mai magi alliance bisang la akanda ko aduni korop pandap ki wari iduni da mami bisang lak na bado pikpa sawgi opun jidi hojiki lai tribe ni da mami interest yung mo ragi alliance na pam lak ni na adubu we are to be very conscious about our situation, our position. Do koi manipuri sing na hai batare ko, full sing na koi elite sing na koi leisure ba leader sing na CSO mayam sing na hai ba masing consciously koi masisu kana je nahi na ho basangi koi da yana fanaticism hai batare na yamna pipa akhuba natraga yamna thought in the belief system of the short kai da ka hena thajaba the sangjal la kanda sa thambagi mahutta hariba geopolitics ang kutna naina basangi ko koi ki leisure indigenous population kuntramri manga to ki mari je masi yam section basangi masi ki mari sin bu kai draga di no power can ko this single point of Manipur ko Manipur ki full kuntra ga taret taruk leminari ba asigi mari asibu kai handa ba sai sang china kai dana la ko se masibu kai han ba da ba ngamagadi kai dong ai da su ko maleng sakti ama tana Manipur ki kano da sanama phayama koi kai ba ngamoi hai wa kan thajara thabuk singin binasi hai ba kan sini dia ko